Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ni inkuru itunguranye cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda usanzwe ufungiwe i Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Mbere gato yuko rero tugaruka kuri iyi nkuru itunguranye cyane yaba kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse n'umuryango we muri rusange, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Mabwire ko Claude Ibaranki Ekoromba wabaye impuzabikorwa w'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano ya Addis Ababa agamije kugarura amahoro muri iki gihugu yibasiye bikomeye cyane Perezida Felix Tshisekedi amwita inkoramaraso. Uyu munyapolitike yahoze ari mu bantu ba hafi ba Perezida Felix Tshisekedi, byatumye rero amuha inshingano nyinshi kandi zikomeye zirimo kumuragiza ibijyanye n'iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro, kumugira ambasaderi udasanzwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intumwa ye yihariye. Byagaragaye ko Ibaranki Ekoromba atagikorana na Tshisekedi muri Mutarama ubwo yahuraga n'abayobozi b'ibiro rya FC23 mu mujyi wa Goma, agatangaza ko ashaka gukorana nabo mu bujyanama ndetse akanagaragara mu nzobere zajyanye n'intumwa z'iri huriro mu biganiro by'amahoro byabereye i Montreuil mu Busuwisi muri Mata 2026. Kuwa 14 Kamena, Ibaranki Ekoromba yatangarije ku rubuga X ko yise Perezida Felix Tshisekedi ingwe nkuru itagifite amenyo, yifashisha abashinzwe umutekano, ivanguramoko, amafaranga, ruswa, kunyereza umutungo n'ibindi bibi byinshi mu gukandamiza abaturage. Yagize ati mu rwego rwa gisirikare ARC ya AFC23 yamaze kumunesha, ati nta rugamba atsinda. Inzererezi ze zivuga ko gusubira inyuma kwazo ari amayeri y'urugamba, ati yifashisha imitwe yitwaje intwaro y'abenegihugu n'abanyamahanga nka FDLR, mbese ati n'abacanshuro kugira ngo ahishe intege nke ze. Ibaranki yatangaje ko isura ya diplomasi mbi ya Perezida Felix Tshisekedi iri kugenda kandi igaragara, aho n'abasanzwe kandi bamuryamyeho batangiye kandi guhishurirwa ko bakorana n'umutekamutwe mu rwego rwa politike, nyuma yaho kandi abigaragambyaga tariki ya 12 Kamena 2026 barwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga bakorewe urugomo rukomeye. Ubu rero yashyizwe ku karubanda, umwami nta mwenda ati asigaranye, yambaye ubusa, ati ibiganza bye ati byuzuye amaraso, ariko umuturirwa wubatse ati ku musenyi uzasenyuka vuba. Ibaranki yatangaje ko mu gihe kandi utegetsi buri guhirima, Tshisekedi azakora ibintu byose, agerageze kandi byose, asezeranye abaturage byose, atange byose, ari kurwana ndetse no kubyuka, ariko ko ntacyo bizatanga kuko yakoze bibi byinshi bitamwemerera kandi guhaguruka. Utazakora amakosa yikurikiranya kugeza ubwo ibye bizarangira burundu. Nyuma yaho rero imyigaragambyo kandi yiciwemo bamwe mu bigaragambyaga, abandi bagakomereka. Ibaranki nabwo yibasiye Tshisekedi n'umugore we Denise Nyakero, agaragaza ko nta muyobozi wakabaye kandi yizihiza isabukuru mu gihe kandi abaturage bari mu kiriyo. Akaba rero uyu ni Claude Ibaranki Ekoromba yakoze rero imirimo ikomeye cyane ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ariko nyine nyuma baza kutumvikana. Hanyuma reka duce muri Afurika y'Epfo mbere gato yuko tujya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, mbabwire ko amakuru aravuga yuko Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu cya Afurika y'Epfo yatangaje ko nyuma yuko Perezida Cyril Ramaphosa avuze ko agiye gukaza ingamba ku bijyanye n'abimukira, mu cyumweru kimwe abanyamahanga 2745 basubijwe mu bihugu byabo. Byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu w'iki gihugu Laurent Screbel tariki ya 14 Kamena 2026, agaragaza ko intego zabo ziri kugerwaho. Ati kugeza mu ijoro ryashize, ati imibare twatanga ni 2745 bamaze kujyanwa iwabo muri iki gihe, ati kuva Perezida yabivugaho. Bibaye mu gihe kandi hari hamaze iminsi urugomo n'imyigaragambyo byibasira abanyamahanga bari muri iki gihugu bizwi nka xenophobia. Ni imyigaragambyo yakorwaga n'abaturage bo muri Afurika y'Epfo basaba ko hakazwa ingamba zijyanye n'abinjira n'abasohoka mu gihugu. Bavugaga ko hari abantu bari mu gihugu cyabo batagira ibyangombwa, bagashinja abanyamahanga kugira kandi uruhare mu byaha ndetse no gutwara akazi abenegihugu. Bashingiraga ahanini ku kuba Afurika y'Epfo kandi ifite ikigero cy'ubushomeri cya 30% ndetse ikaba ituwe 51% by'abimukira. Kuva ku itariki ya 7 Kamena 2026 nibwo Ramaphosa yatangaje ko guverinoma iri gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo bikigaragara mu rwego rw'abinjira n'abasohoka muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo.
Reka rero twihuse kandi mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko witwa Sergei Lavrov, ngira ngo muramuzi cyane, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, akaba yashinje Ubudage kugaragaza icyo yise imyumvire y'abanazi, abishingira ku kuba kandi bukomeje ubufatanye bwa gisirikare na Ukraine. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuwa mbere, Lavrov yavuze ko amagambo aherutse kandi gutangazwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Johanni Wadephul agaragaza ko ingabo z'Ubudage zigiye kandi gukorana byafi n'iza Ukraine mu gusangira amasomo y'intambara ari ikimenyetso kandi cy'uko igihugu cye gikomeje kwinjira mu ruhande rwa Ukraine. Sergei Lavrov yavuze ko icyo gikorwa ari ugukorana n'abo yise abanazi bashya, yongeyeho ko Ubudage kandi butakihishira ahubwo buri kugaragaza icyo yise imizi n'imyumvire y'abanazi. Sergei Lavrov yanenze kandi perezida wa komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen amushinja gushyigikira intambara ya Ukraine, ayita urugamba rwo kurengera indangagaciro z'Uburayi, nyamara ngo hakirengagizwa uburenganzira bw'abavuga Ikirusiya muri Ukraine. Ayo magambo ya Lavrov aje kandi mu gihe Ubudage bukomeje kuba umwe mu baterankunga bakomeye cyane ba Ukraine mu ntwaro, bukaba kandi bwaranavuze ko bushaka kugira ingabo zikomeye cyane mu Burayi no kwitegura intambara ishobora kandi kubaho n'Uburusiya muri 2029 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero tujye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza nk'uko nabibabwiye hejuru, mbabwire ko amakuru agezweho ni uko uyu Madame Ingabire Victoire Umuhoza, uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba rero yarabwiye urukiko rukuru rwa Kigali ko atiteguye kandi kuburana urubanza mu mizi kuko hari impamvu enye zirimo no kutabasha kandi guhura nabo bareganwa ngo abashe gutegura neza urubanza. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko ari ubutesi. Yabigarutseho ku wa 15 Kamena 2026 ubwo yagezwaga mu rukiko ngo aburane ibyaha akurikiranyweho. Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kandi kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Ni ibyaha bishingiye ku mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka ritemewe mu Rwanda ya Darifa Murinzi muri 2021, aho bahugurwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'Umunyaserbia Srda Popovic. Abari bitabiriye amahugurwa bayobowe na Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuhuzabikorwa wayo nibo bareganwa na Ingabire Victoire Umuhoza. Mbere yuko ubushinjacyaha kandi buhabwa umwanya wo kugaragaza ibyaha bakurikiranye kuri Ingabire Victoire Umuhoza, uregwa yahise azamura ikiganza agaragaza ko atiteguye kuburana. Ingabire ati ndumva ubushinjacyaha kandi bugiye kundega kandi niteguye kuburana kubera ko mfite inzitizi. Yakomeje yasobanura ko hari baruwa abanyamategeko be batatu, Maître Gatera Gashabana, Maître Bikotwa Bruce na Maître Gashema Felicien, bandikiye urukiko ku itariki ya 10 Kamena 2026 bagaragaza imbogamizi bafite zishingiye ku gutegura urubanza nk'uko Ingabire Victoire Umuhoza akomeje kugira bivuga. Nuko rero kandi aya makuru akomeza kugenda abishimangira nuko Ingabire yavuze ko atiteguye kandi kuburana kuko atameze neza, haba mu mbaraga z'umubiri, iz'amarangamutima n'ibijyanye n'imyemerere ye. Yabwira urukiko ko hari impamvu enye zituma yumva atameze neza ku buryo kandi yabasha kuburana no gutegura neza dosiye ye. Yavuze ko ibyaha aregwa byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kujyamo no gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi abireganwa n'abandi bari bitabira amahugurwa, we atarayitabiriye, bityo ko yifuzaga guhura nabo akabona uko ategura urubanza, ariko igororero rikaba byaranze ko bahura. Ati nkeneye guhura nabo tureganwa, ati hamwe kugira ngo mbone uko ntegura neza urubanza, cyane ko duhuriye kuri icyo cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'umugambi wo guhirika ubutegetsi. Impamvu ya kabiri yagaragaje niyo kutavugana n'umuryango we uko bikwiye kuko uri mu mahanga. Yavuze ko kuva yafungwa yemerewe kuvugana n'umugabo we gusa, ariko atabasha kuvugana n'abana be kandi umugabo ari mu bitaro ntacyo yafasha mu gukemura ibibazo by'abanyamategeko be. Yibukije ko amabwiriza y'umuryango w'abibumbye agaragaza ko umuntu ufunzwe yakabaye ahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango we. Impamvu ya gatatu yerekanye n'ijyanye n'ubuzima, aho yerekanye ko hari iby'ibanze ati bitaboneka kandi byakabaye kandi bimufasha gutegura neza urubanza. Ibyo birimo umuti w'amenyo, pomade yisiga ku ruhu biboneka rimwe na rimwe. Ikindi yagaragaje ngo atemererwa n'uburenganzira bwo gusenga. Yasabye urukiko ko rwategeka ko nibura yahabwa uburenganzira bw'ibanze. Maître Gashema Felicien yagaragaje ko
banditse amabaruwa atandukanye agaragaza imbogamizi zirimo izo ku itariki ya 18 Gicurasi 2026, ku itariki ya 2 Kamena n'itariki ya 11 Kamena 2026. Maître Brice Bikotwa yavuze ko babona nta mpamvu zikwiye kubuza Ingabire guhura n'abandi bareganwa ngo bategure urubanza. Maître Gatera Gashabana yasabye inteko iburanisha urubanza ko yasura igororero ikareba ibibazo uwo bunganira ahura nabyo bigashakirwa umuti. Uhagarariye ubushinjacyaha kandi yagaragaje ko impamvu zivugwa na Ingabire Victoire Umuhoza n'abamwunganira ari ubutesi kandi nta tegeko ryaba ryishwe mu gihe kandi batahura n'abo bareganwa. Ati ntabwo ari inzitizi zatuma urubanza rusubikwa, ahubwo n'amarangamutima ye n'ay'abanyamategeko be, twe twakwita ko ari ubutesi. Ati nashakishije ibintu byose bavuze mburamo iyi mpamvu y'amategeko yatuma urubanza rwe rusubikwa. Yavuze ko kuba rero atarahuye n'abo bareganwa itaba impamvu yo gusubika urubanza kuko nta tegeko ryaba ryarishwe. Yemeje ko byari kuba ikibazo gikomeye iyo Ingabire aza kuba kandi atabasha kuvugana cyangwa se guhura n'abanyamategeko be. Ku bijyanye no gusenga, umushinjacyaha yavuze ko abari mu igororero mu Rwanda bemererwa kandi gusenga kandi ko ari uburenganzira bwabo. Ku kijyanye n'umuti w'amenyo na pomade y'uruhu, ubushinjacyaha buvuga ko atari impamvu yatuma rero urubanza rusubikwa na cyane ko atajya kandi abuzwa guhura na muganga. Umucamanza yongeye kandi kubaza Ingabire inshuro yifuza guhura nabo bareganwa kugira ngo abashe kandi gutegura urubanza, agaragaza ko nibura azaba inshuro enye. Yarasabye abanyamategeko be kandi kugaragaza inyandiko zose zigaragaza ko bandikiye igororero n'inzego bireba basaba ko Ingabire yahabwa ubwo burenganzira. Nyuma y'impaka nyinshi, urukiko rwahise kandi rusubika iburanisha rutegeka ko urubanza ruzakomeza ku itariki ya 16 Kamena 2026 saa 5 za mu gitondo. Reka rero duhindura ingingo, ariko mbabwire ko mu makuru akomeje kugenda avugwa nuko u Rwanda na Afurika y'Epfo bigiye guhura mu biganiro byo kuzahura umubano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo yatangaje ko Minisitiri Ronald Lamola agiye kwakira mugenzi we w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mu biganiro bigamije kandi kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Ibi biganiro bya Nduhungirehe na Lamola biteganyijwe i Pretoria muri Afurika y'Epfo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Kamena 2026. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo kandi yavuze ko biri mu murongo wo kongera kandi kubaka umubano w'iki gihugu n'u Rwanda. Iyi nama ni imwe muri gahunda zihari zo kongera kandi kubaka ndetse no kongerera imbaraga umubano hagati ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda. Ibiganiro bizibanda ku kongerera imbaraga kandi ibiganiro bya diplomasi no guteza imbere ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, ubukerarugendo, ubuzima, uburezi n'umutekano. Biteganyijwe ko nyuma y'inama Minisitiri Lamola azagirana ikiganiro n'itangazamakuru agasobanura ibyavugiwemo ndetse n'ingamba zafashwe mu kongera imbaraga mu bana b'ibihugu byombi. Iyi nama ije mu gihe kandi amaze igihe ari agatotsi mu mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. U Rwanda rushinja iki gihugu kandi gucumbikira abafite imigambi yo kurungabanyiriza umutekano. Hejuru y'ibibazo mu myaka ya vuba hiyongereyeho kandi ikijyanye n'uruhare ingabo za Afurika y'Epfo zagize mu ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zarwanaga ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu rihanganye n'umutwe wa M23. U Rwanda rwagiye kandi ruburira kenshi Afurika y'Epfo ko kwinjira muri iyi ntambara yari irimo n'imigambi yo kurungabanyiriza umutekano yagiye ku karubanda. Ubwo umujyi wa Goma kandi wafatwaga na M23 igasanga ahandi harunze intwaro zikomeye cyane zari kwifashishwa muri mugambi. Muri Mutarama 2025 Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagezaho avuga ko ingabo z'u Rwanda ari inyeshyamba. Iyi mirwano yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'inyeshyamba ati z'ingabo z'u Rwanda RDF nk'uko yabivuze, ataho bihanganye n'ingabo za FARDC bagabye ibitero ku ngabo ati ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SADC ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMIDRC. Perezida Kagame nyuma yaje kumukosora amubwira ko RDF ni igisirikare ntabwo ari inyeshyamba, SAMIDRC ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse nta mwanya zifite muri ibi bintu. Nyuma yo gutsindirwa Igoma, ingabo za Afurika y'Epfo nizo mu bindi bihugu bya SADC zasabye inzira u Rwanda ndetse ziza kuyihabwa zisubira iwabo. Ibi byose byatumye umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo ugenda urushaho kandi kuzamba kugeza aho ubu abanyamuryango bagorwa no kubona visa yo kujya muri iki gihugu. Muri Gicurasi Perezida Cyril Ramaphosa yemeye ko koko ari ikibazo mu mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Yabigarutseho ubwo bombi bahuriraga mu nama ya Africa Social Forum muri Côte d'Ivoire, agaragaza ko nubwo ibibazo kandi bihari bitamubuza kandi gusuhuza Perezida Kagame. Abantu bashobora kandi gutekereza ko njye na Perezida Kagame dufitanye amakimbirane ndetse bamwe muri mwe mushobora kandi gutekereza ko ashobora kwaka umuriro mu gihe twicaye twegeranye.
ubu rero icyo gihe ari Cyril Ramaphosa yabivugaga, perezida wa Afurika y'Epfo. Reka rero mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka dukomereze kuri iyi nkuru, mbabwire ko uwakoze inyandiko mvugo y'uko Bagosora yari kuba perezida yahishuye uburyo umugambi wamupfubanye. Senyoni Alphonse wari umwe mu bari mu myanya ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda ngo Jenoside yakorewe Abatutsi yari yegereje, yishyuye ibyabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 7 Mata mu 1994 ubwo indege yari itwaye Habyarimana Juvenal yari yaraye kandi hanuwe, maze Colonel Theoneste Bagosora agahita yemezwa nk'umusimbura we, ariko biza kumupfubana mu gihe gito. Senyoni Alphonse kuri ubu umaze igihe kandi ari umunyamabanga wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, yavuze ko ku ngoma ya Habyarimana yari umwe mu basirikare babashije kandi kugera mu nzego zo hejuru. Yavuze ko yinjiye muri Exfal mu 1984 nyuma agahabwa amahirwe yo kujya kwiga amahanga ibijyanye n'ubunyamabanga, bituma mu 1987 ahabwa gukorera mu bunyamabanga bw'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Uwo mwanya yawubayemo, ariko bigeze mu 1990 yoherezwa mu kigo cya gisirikare Gako mu buhuzabikorwa bw'ubunyamabanga n'icungamutungo asimbuye wari uhari, kuko muri uwo mwaka aribwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rwatangiye. Senyoni Alphonse yakoze muri icyo kigo, bamwe mu basirikare kandi bahabarizwaga batangira kwerekeza i Nyagatare ku rugamba, ndetse nawe byabaye ngombwa ko ajya gukorerayo iby'ubunyamabanga. Iyi mirimo yarayikomeje kuko bigeze mu 1994 ubwo Jenoside yabaga ariyo agikora, ndetse niwe wakoze inyandiko mvugo nyuma yahuje abasirikare bakuru yakurikiye ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana wari perezida. Ati bukeye tariki ya 7 Mata mu 1994 nimugoroba nibwo Bagosora wari chef de cabinet muri Minisiteri y'Ingabo yateranyije inama y'abofisiye bakuru ibera mu cyahoze ari École Supérieure Militaire, ubu ndakeka ari muri UR Siste, ngo ni muri Kiste. Ati kubera ko inama rero zabaga, ati bakandikisha intoki, abakoze iyo nama bazanye izo nyandiko, ati mu bunyamabanga bw'igisirikare, ati nzandikisha imashini noneho tuzoherereza muri Minisiteri y'Ingabo. Imwe mu ngingo nkuru yari yemejwe muri iyo nama niyagenaga Bagosora ku mwanya wa perezida ngo asimbure Habyarimana Juvenal wari waraye yishwe. Ati iyo nama rero yari yasojwe yemeje ko Bagosora ari we ugomba kuba perezida wa Repubulika agasimbura Habyarimana wari wapfuye. Bigeze muri Minisiteri y'Ingabo twari dufiteyo Abafaransa bakoreraga mu by'ubufatanye bwa gisirikare, barebye inyandiko mvugo iyo nama uko imeze, baravuga bati nimuramuka mugize Bagosora perezida, inkotanyi zirahita zibashinja ko ari mwe mwahanuye indege mugahirika ubutegetsi. Yakomeje asobanura ko abo basirikare kandi bakuru bagiriwe inama n'abo Bafaransa yo gukurikiza uko amategeko ateganya, nabo barabyumva. Ubwo inzozi za Bagosora kandi zo kwicara mu ntebe isumba izindi mu gihugu ziba zirangiriye aho ngaho. Icyo gihe kandi bahise bafata abasirikare barindaga perezida bajya kuzana Sindikubwabo Theodore wari Butare. Hagati aho ariko Jenoside yari yatangiye gukaza umurego, kuko Uwiringiyimana Agathe wari minisitiri w'intebe bari bamaze kumwica, na Kavaruganda Joseph bamaze kumwica. Abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bari bari kujagajaga i Kigali, hamaze kandi gupfa abantu benshi. Nabo ntibumvikanaga kuko bapfaga ko bamwe batashyigikiraga ubutegetsi bwa Habyarimana, abandi bapfa iby'inkomoko mu ntara y'Amajyepfo nk'uko amategeko yabiteganyaga icyo gihe. Mu gihe kandi perezida wa Repubulika atabashije kandi gukomeza inshingano ze, yashoboraga gusimburwa na minisitiri w'intebe cyangwa se perezida w'inteko ishinga amategeko, kuko minisitiri w'intebe Uwiringiyimana Agathe yari amaze kwicwa no gukurikiza amategeko, ndetse n'inama y'ingabo z'Abafaransa zari mu Rwanda. Sindikubwabo akaba rero wari perezida w'inteko ishinga amategeko icyo gihe, niwe wagombaga kandi gusimbura perezida, ariko yari Butare. Kubera guhuzagurika rero ndetse no kudahuza ku basirikare barindaga umukuru w'igihugu, rero byatumye kujya kumuzana bikorwa nabi, ndetse ntibari bazi impamvu bagiye kandi kumuzana i Kigali bitewe n'umwuka ubwicanyi wari barimo. Senyoni Alphonse ati babasirikare barindaga umukuru w'igihugu bagiye kumuzana bazi ko aje kwicwa, bamuzana nabi. Ati mu gakamyoneti, ati bari bakuye mu babikira, ati bamuzana atanambaye amasogisi. Bamuzanye ati mu buyobozi bukuru bw'ingabo, nawe yaje ahinda mushyitsi azi ko agiye gupfa. Ariko bigeze nimugoroba kuri Radio Rwanda ahita itangazo ko ari wabaye perezida ubwo Jenoside yakomeje. Ati duhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ngiye nambukira i Bukavu. Senyoni Alphonse yavuze ko yabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza muri 2010,
afata umwanzuro wo gutaha, ndetse mu bana 5 yatahanye nabo 3 barihiwe amashuri n'umuryango Imbuto Foundation. Ikindi yishimira nuko leta yongeye kandi kumugirira icyizere, ubu akaba amaze kandi imyaka 15 n'umunyamabanga wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe, ndetse agira inama abakiri mu mashyamba Repubulika Demokarasi yo gutaha mu Rwanda kuko rukibategeye amaboko, ndetse agasaba abanyarwanda muri rusange gukomeza kandi kumbatira ubumwe nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Yitwa Senyoni Alphonse. Ngibyo rero nawe yari umusirikare ukomeye cyane muri Expert cyangwa se